Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not dari tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sakbay na, makablaawan man pa'y dapagayam Aurea Sindayen, Manoy Pinoy, Lucy Rivera, Rosely Gonzales, Chichi Sayang, Dean Anthony, Ador Cerezo, ken karakaya amin as subscribers, likers, commenters, ken supporters. Manipod iti Triple R Productions, isagot kara kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan arapauluan. Gapo iti tagtagainep. Anya nga tatagtagainep papagayam. Maamuan tayo no anya ray tatagtagainep babaen tin kay panagdengeg iti dayto pakasaritaan dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nagalasan niya tagainap ko, bakit? Apay aya. Saan ko maapumaysaw? Tanagdakas. Adda ka dinatay iti tagtagainap mo? Awan, ngam nagdakas at talaga. Di mo matlamay bagabagan ti tagtagainap mo. Sangkay bagamlatan ang nagdakas. Anya ngamin tinatagtagainap mo kunak manen. Adda kampay idi crush ko a babae. Ha? Am mo? Amok iti tagtagainap ko. Asino? Ni kwa. Anyat tayo tinagan na. Nalipatak patay. Ngam crush mo? Muna, ngam iti tagtagainap ko. Apay a crush mo? Anya tinagustuam ken kwa na? Napintas, naisim, nagsimpot kampay iti tagtagainap ko. Iso a crush ko. Inasawam ko man Rining nakmut ngamin bakal. Talaga akursunada na ti babae iti tagtagainap na. Bakit? Di ka agim imo na. Ta-dream only na dyan. Tagtagainap lang. Jakmat may turong wano, may surot, tagtagainap ka. Mabalin, no kayat mo. Pinilit mo kuman atin agriing. Tabangungot day jayan. Unay daytan kaka. Bakal, apa yan na kami suot kamutan anabigatan? Saan mat? May Samuel, di kagbabati. Alright, daytan kaka. Saan ko nang makakigkigtot kamut? Bimugtak ka ngamin. Nonsense kamot ngamin? Diyak pala pagtagtagaryanan tapno sana bumtak tilubong. Apay adi kag tagari? Kaluksaw nak? Apay kumakaluksaw ka ngay. Ni apay bakit? Anya nga apay? Bakit? Mati kawakin ka. Anyat pakatikawam. Tuy langak? Napimpintas ka di ti babae a crush mo iti tagtagainip mo ngam siya. Wan bakit? Ay, sana. Mabalin ayamot na napimpintas day jay. Hoy Samuel, uray jak nakita ti babae iti tagtagainip mo, amok ang napimpintasak, taado ti lalaki amang itagtagainip kanya. Ay,
Unay daytan kaka, itagtagainap da kamay. Wen, saan la si katimang tagtagainap kanyak? Aduda dita. Sino nga lagi di alalakay? Dagiti ag kursunada kanyak. Ay, unay daytan kaka. Anya ti kunam adamaga Samuel. Anya ti style ti babae no agimon nanang. Ay, adu at style ti agimon. Anya ngay nakita nga style. Dumaya mudom, napudot ti ulo na, nauyong, mannakiapa, nangiwat, kanda dumapay. Gusto nga ron ti atap ko nanang. Payagim imon ni Eme. Pirmi Ada chicks mo aya. Ni, pulos nanang. Awan tiks ko pulos. Apay nga ron ngay nga agim imon. Naitagtagainip ko ngamin nga dakras ko ang nagpintas sa balasang. Kat naistoryakin ko ana. Naguuyong kamagayam. Nagkunangay nga istoryam kan kwa na day tabanag. Tagtagainip lang mo. Uray pa ay, pakaalaan tiriri no istorya umpay laang. Nisak ngamin nanang. Awan iti panunot ko apagimunan at may sa tagtagainip. Unay daytan kaka. Ni apay maturog kan? Wen, abakad, tanay. Makatutulog ako. Awan ti maturog. Ni, apay, adalamay. Aglamay ta adwa. Sino nga tilamayan ta? Tinatayon ariknam kanyak. Anya. Tila sasawamot, bakit? Makapasakit kay ti ulo. Agsakit ti ulom kanyak? Awan kasta ngayong bagak. Sige, maturog ako. Anya ti pagapuraduam a maturog? Sara kagapurado ang maturog. Makaturog-turog ako na yun. Bakit? Kunak mat nga awan ti maturog. Period. Unay daytan kaka. Nay, ada kamot manen dito'y balay, Samuel anak. Ay, wala lang. Umayak man maturog. Umay ka maturog. Wala lang. Tadinak pinaturog ni Amy idirabi. Anya, unay daytan a kinausam kun kinagartem ti babae. Ay, saan na ka naggartaman nanang? Ti ko na, di nak pinaturog. Iso matla nagunag tamatam. Madlaw anapuyatan ka. Sana kayat ni Amy ang maturog hak. Apay ngay? Tapno sa anak kanong ang tagtagainap manan. Apay kumagay nog tagtagainip ka? Ay kun malapdam aya nog tagtagainip ka? Kunana pa apilitek kano ti agreing ng tagtagainap hak. Apay mabangbangungot ka aya? Saan nanang? Yamak na may tagtagainap kumanan ti babae akras ko iti tagtagainap. Kat amangan ka no makisinarakak kenkwa na iti tagtagainap. Naidaytan ka. Imbagak aya aso magpat ka dito'y kama. Anya? Ay, normal ba tas magpatak nga may maturok bakit? Awan ti maturog. Manay, una daytan kahaka. Awan mo't lamayan ta. Basta di ka maturog. Matayak mo't ano kasta bakit? Apay, interesado ka ang makakita manen iti crush mo, iso akayat mong ti maturog. Anya? Ay, unay daytan bakit? Hindi mo pagayam na iwaksi day di tagtagainap ka. Sakit nalipatak na jayan. Anya tamok, no tila aramidon nyo iti tagtagainap mo, iso akay kayat mo ti maturog, tapnog sinarak kayo iti dayja babae. Anya? Ay, unay daytan kaka. Imbay ni Samuel ditoy. Anya tinaramid na dito'y tatang. Imbaga na adi mo kano kayat apaturugay.
pagpuy-puyatem kanaw, gapulang iti natagtagainap na tinaminsan. Masurunak kan kwa na tatang. Anyat kasuron mo ngay, ti tagtagainap na. Talaga masurunak tatang. Ay na Amy anak, tagtagainap lanay dyan. Amin at tao, makaitagtagainap itikas dyan. Kanuan niya pa'y dita. Sana na'y gagara tinagtagainap. Nairanran na laang. Sa narumbay nga pagpanunutan iti negatibo. Tapakaalaan iti riri na ita. Apay nga men, adi na pilitan ta agreeng no kasjay. Imason na kit di ati maturog. Bareng maulit-ulit tinasamit at agtagainip na. Naitan ka. Hoy, apay naturog ka dito salas. Kaya't mo siguro ang may tagtagainip ti crush mo tapno agkaida kayo dito salas anya. Bakit? Mapikpiko na kun ka? Kat, tumangsit ka. Sardengan na kon. Napanakil ka na. Asino ay aday dya babae iti tagtagainip mo tanakarit kan? Makauma ka? Marak man langan. Sige, kasara ka na dya tagtagainip mo babae. Darasam! Ngam di kan sumangsangpot dito balay. Hindi. Ada ka mat, Eme. Una nang. Dito'y ka di balayo ang naturog ni Samuel Idirabi? Saan mat nga imay dito? Sa dino nga rod nga itinagturugan na Idirabi. Apay nga may asaan ang naturog iti balayaw. Diyak amukan kwa na. Amangan mat no di mo manin kayat amaturog. Siyempre, mapuyatan mo't di tao Kasi mat no kasta. Pakaalaan iti sakit, ti masansan a panagpuyat. Matay ti tao nagkarapuyat. No maturog mat, matay iti ragsak. Anya ti kayat mo asawan, Eme. Kay kayat na nga itagtagainop ti babae a crush na. Ayunay daytan, Eme. Apay nga minapagimunam ti tagtagainop. Anya tamok ngay. No ti babae iti tagtagainip na, kat isumot laang iti personal. Ada nakita mo daya, a babae ni Samuel. Diyak mo ananang. Nalawag, adiskumpyado ka kinilakay mo. Nalawag, nga awan talak mo kenkwana. Nanang, maday ti kasta. Nagsingpot ti asawam. Nagsingpot ni Samuel nga anak ko. Kalpasan na. Pagatapam kit den, iti sana nasayaat. Masakit anak mo't No, kastalatag dirik na iti asawam. Nasaysayaat. No agin nadayo kayon amamin pinsan, tadyak kayat ti kasta. Ha? Naimagta, imay ka dito yung balay, Eme. Saan naturog di Samuel iti balay mi di rabi tatang? Amok na ita, dito'y balay naturog iti rabi Anya? Isardang mo ti kinamaag mo no ilalaampay ti asawam anak ka. Ha? Anya ti kayat yu asawan tatang? Mauman ni Samuel iti kasta nga aramidem kan kuana. Ha? Marigatanan iti aramidem. May stress, kan ma-depression di tao. Inuutang mo na patayan. Tatang? Saan ka nga ayunan anak ka? No, siyak mo tikas na, isina ka na di na oras. Anya? Iso ano anya ti kayat ni Samuel nga aramiden ita, saan ka atog ngaran? Tama ka mo kayon adwa. Total di mo mo't sarsardingan. Tatang, sa dino ka no tinapanan na? Idirimwar nito balay, saan kon adinamag no sa dino ti papanan na. Awan, bibi ang kaun. Awan yung bagbaga na, tatang? Awan,
nga mariknak at talaga anauman iti aramida. Nakapuot kamutan iti oras ti panaturog kat di mo kayat amaturog ti kaduam. Ay, kinamauyong daytan anak. Uray daytan kaka. Asawam dayjay, apay asyak nga iti pangbirukam. Tulungan dak ko mananang. Tulungan ka nga, anya. Sapulon tayo ti asawak nanang. Nay, apay ngay, makipagsapsapul aki din. Sika ati mang sapul ta asawam mo. Diya ka mo talaga ti ayan na nanang. Awan mo ti balay da tatang. Awan iti balay dagiti gagayim na. Awan mo't nanang. Ay kinaumangatan ay ti aramid mo. Madia talaga ti kasya nga aramid ti may isang asawa. Tagtagay na pagimunam. Uray kumaano apag kanitulaan. Kaso, saan mo? Tatuloy-tuloy mo tinasidsidiram kan pagat atapam. Nangalamot nga iti kasta. Ayawan na. Uray asinaw. Masurun ka. Di da ko makagura nanang. Parigatom di anak kaw iti kasta kababalin mo. Nanang, napatag namin ti asawak. Diyak kaya't amaagaw ti sabali adayag. No, napatag ti asawam. Agtalek ka kenkwana. Saan ka ngagtalek? Iti inuulbod a kapanunutam. Nala, no awanan ti bagam, magawid kan. Sorry, nanang. Di asawam ati pagkidawam iti dayta. Saan asyak? Awan mo, nanang. Diyak mo to namuti ayan na. Parikot mo dayta na. Sika, tinangarami diti parikot mo. Isu nga agawid kan. Tasulbarem, tinaramid mo a parikot. O, naidaytan. Agyaman ta nagsubli ka dito balay da tatang Samuel. Wen, nakayat ko alipasantan ti amin iti sango nag iti dadakkel mo. Anya ti kayat mo asawan. No di naklata paturugan, kano di nagsardagan na pagimimunan. Gibusan tan ti amin kadata. Saan Samuel? Napatag kang amin unay kanyak iso akas jay. Saan na panang ipatag na dyan? No di kat panangiroroman. Sige, saan to na maulit? Urnusan tan ti amin kadata. Basta di nagpampanawan Napatag kamot kanya, Kemi. Ngamno kas talatan ti aramid mo. Mapunas da ita pamatag. Agbali na gura. Saan Samuel? Di mo pumpunasan da ita pamatag mo kanyak. Ta ikarik, lipate kon ti tagtagainap mo. Kan ti ayat mo, kan ti ayat ko, ti pangpangruna kon. Agyaman at nukasta, Amy. Amom ka day, nga naman natagtagainap ka. Ha? Naitagtagainap mo man ng ti crush mo? Wen, kat si kaday di akras ko. Anya? Wen bakal, amom day ta. Kras kalaunay, idi. So, di ka pinaluspusan. Nakapimpintas ka. So, saan ka kumaama insecure. Ta sikat ti kapintasan a babaya nakita. Ang nagloko-loko ka, kan awan pa nagtalik mo kanyak. Lipate kon, anapintas ka. Lipaten ka matan. Ha? Unay daytan lakay? Di mo ko maipalubos. Aga po lang iti tagtagainap kat marakrak ti estado ta. Wan, lakay. Ikarik dayta. Unay ngamin naitan ka. Itan gagayem tinagipusan ti pakasaritaan na Paulwan. Gapo iti tagtagainap. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.